Rusija, Moskovska oblast, grad Možajsk. Crkva Joakima i Ane. Ulazimo u crkvu. Podu crkvi je popločan. Standardni, klasični uzorak. A ovde je kao da je lep tepih položen na pod. Ali ovo nije tepih. Ovo je keramička pločica. Veoma lepa. Iznenađujuće je odlično očuvanje podne obloge. Mnogi ljudi su redovno posećivali crkvu, ali pločice izgledaju kao nove. Pitao sam lokalne crkvene zvaničnike. Podne pločice crkve nisu obnavljane. Ovo su stare pločice veoma visokog kvaliteta. Iako je prošao vek i po. Ovde se nalazi natpis proizvođača. Hosidur, Moskva, oblast Crvene kapije. U stvari, ovo nije proizvođač, već prodajni predstavnik. Keramičke pločice je proizvela nemačka kompanija Villeroy and Boch. Kremlj grada Možajska, saborna crkva Svetog Nikole. Zgrada zapanjujuće lepote. Međutim, unutrašnjost crkve izgleda drugačije. Iste pločice na podu. Različite boje i različite šare se prave na različitim mestima. Zvezdano nebo na podu hrama. Veoma raznolik dizajn i šare. U ovoj crkvi su mestimično otpale keramičke pločice. Oznaka proizvođača postala je vidljiva. Poljska kompanija Marivil iz Varšave. Nemačka kompanija Villeroy and Boch. Natpis Metlac Hmerzig ukazuje da se radi o pravim nemačkim pločicama. To jest proizvedeno u Nemačkoj. Molitva Bogu ispada mnogo bolje ako ruski vernici stoje na kvalitetnim i lepim pločicama. Proizvedeno u Poljskoj i Nemačkoj. Izgleda da se svemogućem Bogu dopala saradnja ruskih pravoslavaca, poljskih katolika i nemačkih protestanata.